Hello, Funka Hamjatana Hinke Doroga no Sajak Tomani Jang Norby and delivery ne correct experience de Adini Boma Haitanga Abrotun share Kanya Himani Hingapul and Shimnarang share Kanya or Hingapulachin in local hospital Shatarigado 7 July 7 July Tangmani Tamni Hinke date Hinke 9 July Rizak and delivery ni Hypana Prun Shimino Kisa pain start Nungo Ge shoriro aram naya bagai jeung pula local hospital admit khado ge pula ke to thangmani yagulo to ang motamuti kaham noi ko ana selen rok rikha ge 7 July jeung horo thango horo ngai fungai khado fungo yagulo hinga ta ang pura puri kaham no hinga amon bagai ani husband ana chadna riphaiga hinge tabuk omo hinge no GB hospital ni video se ang no terke side thanga no local hospital ang je tomani ani experience as hamliya 7 July thamani 8 July ni pura 3:30 ta di boni shimani bohok samani tei tai ba kha pura mane tei bawi akoi pura borano normal ngani samani normal engliya hinga 8 July no pura tei 11 ro sanga local hospital ma ongkho ka tamni hinge tei ba mang pura ani shori kostong suka experience ekdom hamya local hospital ni Gamun bagai GBO papa jeng gari reserve khaima thaka emergency ke ekdom gam khenoro GB ni block se nugui tongo tabu iko thajingo ge anima songjotona ani baby nai phemani inge emne to C section ma khaikado 8 July pura horo aro jeng thangmani GBO next 9 July se di boro sani baby ingo like araita rogo inge iko mo araita rogo delivery ma pore mo ke 10 July ni video se 10 tarik ang sijaka C section ni ulo mane horo pura borok bithira kori uitoni ubusaya ja kostong yatai inge apur tang kunfano sisalia 9 July delivery ma pore mane C section khaima pore inge 10 tarik hinge ani husband ni ko joton nog ni bororo chamong ri phaibai ka inge ko bai botongo ani husband onek care khaika mane je 7 tarik ni siming je jeng GB rogo tongmani 7 tarik je local hospital ni simi uloke 9 tarik je GB rogo tongmani abo mane ani husband bo ma thuya kam ke ma sai onek kosto khaika inge atai mo ngo 9 tarik to ani C section delivery ngodo 8 tarik te 7 tarik ni experience onek hamya ani local hospital ni bohok rok sasuka hinge pura sana hamya abo mane je experience ang je khaimani abo to no na je khulugo be sai mangala eban GBO thangma loke motamuti jotono ka hamungkha normal langnang na himani aban bagi normal langliya sobni gobalo tam sejak tongke saimiya ang musung normal na musung tongmani tam hingke normal lang khangke ke sarabo dati hamo health robo ka hamnongo haibano emon situation ng thaga je normal singmalia C section sing thangsiwo gawra ananor nukhana কোনো কমেন্ট সামিয়া থারি বাই দি নর নি এক্সপেরিয়েন্স বনর শেয়ার খাজি ইনকে 9 তারিখ আনি বেবি ইঙ্গো আপন লোকে 9 10 11 3 days তঙ্কা হসপিটাল GB হসপিটাল ইনকে 3 days GB হসপিটাল তমা উলো ইনকে ন বড় আনো অঙ্ক মানে ডিচার্জ খাইরি কাতা থাংমা গাইনাই গে তেরক তারিখে কো মঙ্গে লাস্ট দিননি যে নগ ফিরকনা জরাও nogo phai ako hinge ko cherenya bulsuka kisa nor ba share khai jodo da share khai malia tam hinge apur busana ro kisa kostong tongo jara C section ng jarok tabor do saiman na himnani rokonani khorsa support khaima tongo dar husband ta no onek no help khaga sana thanga hinge 1 month ni chuti na hare ano te ani baby no bo অনেক নাইকল খাবো গেওরকে ছেড়েña বলসুমা দিনি কি সব লক নগই তংখানা কয়েকটা রিচুয়ালস কয়েকটা তাম হিনে মনে নিয়ম রক দাহিনাই আমরক যত ন খাইগা এ নগা গসগই নাই তো কোনো ব্লগ আছে খাইমালি আহিনকে আর ছেড়াইña মনাña নাঙ্গো প্লাস শরীর রক আছে মানে উইক তঙ্গ হিনাই খানাই রক খালানি জরা করে
Borok suna hingke bo jora tongla kini ano bwkhwnai rai paikha. Emni to ang jotono suggest khaio de normal delivery ma khe to chao haibani to amsane ani shori da belai weak hinai na phanda kri hinai normal wngna hinui pano wngmaniya C-section wngma khaikha hingke aswkno ani experience tolo.